Kubor naga Slem jong unong san Hima. Ka jingtheng kali hakleng saudong juga sorchelong kamdei kapang ka badang menta. Hindrei kadei ka blane da kisnem. U MLA ka not shelong ba Adelbert nangrum ula kentu ki petba ki banyak kali ban buram markeliang mat ban lat da jingtheng kali. Ula kentu ru ka tanat pulit ban bu da ki trafik kilat ban lat da kani jing e. Shushu ba Adelbert ula angru ba baro ki kerki hindrei ka jing kerki jong baro ka Slem pat ya baro tanah kedai jong jing bam ya buram markeliang. Habai dei ba ki jing mi khubor hakini ki khniat sngi baka jing trai ya kanala kadai kadau jong jing dhang kali na kaliang ba nangrum ulong ba kani kam dei kadau jong jing dhang kali ka jing snai kinala kadai menta hinde ki jing dhang kali kadai kabla ne ki postnem shishu la angru ba komunong ilam usmotenat banyalam amban sha yalam habai dei ba ki jing ong jong urang ba snong kamokhar ba kani ki jing trai kadai na du usnam arjas khat khandai uba Adelbert ulong ba udan ki jing pensai habai dei ba kani Namar kajisha kani ka kam kade biklayo e ka final work order house nam arjal atway kamde kumbala ong ulong basnong ula kenturu ba on amyalam baklai ki patba badwatle politics ya kani ka kam namar ka election kadang Slem nakaliang ba Adelbert ula kentu ki patba manisha habide berkani ka jingbang patdap ya kini kinala bodla ong ru ba onisha spor kat ki official na po ka police department u utpal day bari police traffic in charge jong kalum ling bari bayan swear bari additional SP jong traffic bari ju si haju kapor ni donang rikat bagi nambah strong jong ka jiam lai dom dorbar bamut khalbangar inglai pek namar bakani kalong benta ka bangi nokam mania ship mentalang ndai tak traffic ndai tang wemeli ndai tang ki dorbar snong barga so kani kadi ka benta ka bakongsan jong ki paiba khamtam itu ibu penangkap kali driver taksi bagi dia bandon ke sense of driving kita ke disiplin apa komnyat kom ya kom yang juga kali amar pilih nyemdon pat kiwi kali nyemdon pat kiwi ki surok ke alternative route bagi halot kanong ren kini ki existing route bagi don nyapan nang bani utilize bagi don ki beta hab I no entry gidon ki beta bagi haban I two ways bro yang bekerja bakani ru kalakin tu ya ki police department bakin subab kin appoint ya ki traffic bakin umde ban aidau ban omong manpower kani kadi ka failure jong police department ada ki omong manpower maka so high up kita kam take serious note ya kani ka kam nomor kala tak parat kaya kayeng kali kawan jong ki pai song snong bar kani ka entire area ka stretch jong ka umso son waindo nang ta ka jiao kabuan po jiao lang sning nang ta kabuan po mulai waiting na po jiao St Joseph umso son kala tak parat man kasni Iban ngasmo gani ka benta ka ba kapan wan dia ko mali nakapor ngala simpia gani ka tam ban rejing sa ko mali kamera jong di ban kawan mali legislate laws kamdai ka bangini penburkam bakani ka kini giwe pat kikam ki barit ki bala IT department of fair concern department di ngala ai jembut apo jiao St Joseph bade bandon ka artli ka amu di bandon ardiang ke jingya kali two ways of traffic bagi dia bandon ki manpower ki babiang na po traffic man lagi junction dia bandon ki police traffic kami dia bersui no ki sunong dari bersui no ha start jong ki driver namar boro nia kerki dari private car dari ki passenger car oh nia kerki do berkhoi lenga po pat mau bagi kerki jong hilang baro kapan Slem lang hi baro barkani kadi gawai ko bang po nong bang wan ban biang sesin ba kamdai to masuk no bada barang teri gini ki surok ani po mukhar po jia waiting kani kadi ka congestion kadi bladon adu kipor balalek pat mentang yang lai ya government kamdon ke policy ki kali ki brio ki state south centrally we brio kali dehai kanum don ta congestion kongsan kadi bladon ke policy depan mata step lawan hangni ka root cause jong ni ka traffic congestion kadi hang tin po mod front itu circle iban kun cepo mission la su ailat ki kali independently bakin penyiar pesanjar bakin kentiu pesanjar hakabala blok ya brok kuwi ka area jong ni ka constituency but ngampua ya kaba insya Allah bakla na barang sutat hakaban long ilam ndi uban sya alam dani banle politics nomor kapor kadang jangai ti ngit scam hi ba kadon kade bandon ke jingklumar anu go bentar sing terikam lada subuh ya ka jeta ngeset no po pasar kokar kampap hi kadang ke jingklumar
mentah beri pirudi road sudah pirudi road hiu beri ban page ke kata ka mixture jong kata kam nature of work kata ka kini ka kam ko barang ya kambiang de kambiang kade ka jike kli jong engineer pirudi road kam dai jono lani ban batai mano debat ngawar rukum mali ni por nga smoke ya namar kaliang orang basnong jong ka mukhar lapan pau kuntu po media ngam po masu sangap namar kanyalam bakla namar ngadi ubri bam jukwa ban sai lam bakla nande banyalam bakla baban keren ru nak ngatrai ni hapan da tho ni hapan da wo ni hapan pet ban ong bak ka ba phun mali yam lapan ni pamio ba ma banong di ngako ban persai kidiat namar kaliang orang basnong jong ka mukhar basnong lapan pau bakani ka kam layo nadu la sanction nadu arjar kat hendai kalau ngaba bakla arjar kat hendai kam dei kadai adu arjar arpui arpunai tarik ublai beningkong arpunai tarik ublai beningkong arjar arpui layo yang final order bakam padi la beli final order pempala bateri di nayalam bakla amar ka politik serang jengai tinggal ni ngai buka sema ye kadon kajing kadon ki salendet amang empat pakwa bani keren tengam kuat por ledi po surok lani bersyukur po media kum ki kurang ba kum kun serang abadon ki badong kam bani keren kidong kam ngaru wan sangang ini keren official dan kadang kam sepiru ikot ingang wan nam tagabet kabiang jom ka shlong hibrok kuwi debat pas penpau pi dengan syukur dah tidak lalu perkesan ngam di beri basutran perkesan kapan pau saya kidar kadi atpunai terik u benai benikong arja kuwi denrei lapan denrei rangba shlong dan burom jong ka dorbar shlong ngau dan burom lemang apat lap kiki ke bangnya le kiki politik sebelum dirty politics dia buat ngam sutrat la dia ban don ngam dirty politics sambar ngasutu ba politics sambil bujaklia di beriu bujaklia di hendai ngasup apa nang kowe namar ngai bagas mai badon ki selendat tak kadang bersih buat perbi ten politics nang is kam pai ba sutu pai ba na sosilong jong mukhar ngadi unom ikmat kopi plagiat ada jingit ada jing shania mar ka jing kerben ngan le pendap jong kamram ngasup pen pau tong ni kowe ngidi banong ki basongu yang ni ka kam la arpu Slem mensua la khmi lenti la kermen bakta jikibiti jikarman kam subalong kam sul kalalong sabai lalong pulom ai Henry hadin bang ala simkia aku memilih hadin bang yang kedua badi so presto dan song badi peduli minister hadin bisu tu ke gravity of situation hadin bang yang keren aku memilih bakal digejing dongkam bakal digejing penbahas jong ini ki nala ka jing penhek jong surok kali gejing dongkam jong kapor buat kani gejing kajing is ya congestion kam dei kani constituency jonga nrei lembak kani ka kta lang ya ka shlong agglomeration i brokwe bade lor tanong ri masmu burom bangai khublei ba prestun di bala simkhia ban ngala ong hiru ba lada shubu kini ki proposal ki ba manga ngai bar kini ki banangwan du lada ngimla ban take up seriously wanum ca hapo ka assembly pok yeng jok dorbar tawan nganum sya le bakin le drama bakin ya keren congestion ya lor tanong ri masmu burom ba prestun ila sya ila ai kani ila sanction yang ini kisurok kepada po laumali pada po jauh lai dom pada po waking jauh waking mana waking bani mukhar juga bang semua ban penpau sisian ikpai ba nasional senong jong ka mukhar subhaban ma boh ya kejing Slem joni ka kam hendrei khat phara panai ki po ban pendep di hau arjar i way arjar khat way arjar arpui hau panai banikong bat ha tarik ka art pendai layo ya ka final order ko mana pen imatan di hoi ladon ka jing kta yaki transaction subhaban ma subhaban asia namar kani kalau jempit jempiang nam ta ka long term solution di bat ngla kentu ini kontraktor bagi di ban trei ban pen state kat bala namar ka jing don jong ka lockdown ru tong indum ya ai jing khain pran ring ya tip bari ka don jing lockdown ngla persang ru ti por ba kunungin trei men met ngila persang ru kumno ban trei bro sisi bro simiet trei tambah selong kapor kam sya di sebodon lockdown tikpor la sange namar bom sya ban wan kinong train sabar nginapan ya keren detail nginapan penpau kana man sya namar ngam kuak man sya ilam bakla ni ngam kuak penyalam bakla kiwi kumnong yalam mbe tang nong mikmat mbe tang local representative jeni constituency ngakuak ban penpau ya kani ba rang ilong sya ki rangba ngini keren na basit basai kanang baka kamram jongi abang idon na posisi na kum rangba snong de kum memeli kam dei ban penong kam bakla laka de ka kentin mengi keren ne ka kam ka bangi penpau ngakuak penpau ya kani ka kam sesisian pak kan pen mau biang bakadei house 6 arjar arpui art fondai terik benai benikong layo ka final work order barhang tu kelawan pat saka lockdown la sange dina kada wala sakut bat ngasung ai burom ka dorbar mokar kala bu no entry sport ontang si kala flag dengan scam la da kala
layai be yarti tu kan bahai balong kumil ni lang ngilak ban bu pia kumju bangala kentu ya police traffic hamtam on every junction, on every important junction, intersection junction kidai ban bu ya ki manpower komod ki police traffic kenang balak ban decongest yang ni ka congestion ka blak tak pelat ya ka day to day life jok ki pai ba bar hamtam ru kentu ini ki marjan snong jong dorbar snong mofar dorbar snong window sosun rai samtia ani ke jaya uru begini ke bade kita snong ibu parking hapo pirudi road ne jingsa ka bade pirudi road ke de lenti bade badian de basha ban parking rai namar ke jingpet jingbiang jing bopun de tang sangut spomut agar pat nak ka snong ru bukan boot ya nuksa kum ka dorbar snong mofar beralih dak basim ya ki dak baca ka fees yang jingpenya ke joki de kita snong de bar snong namar teng bun sim giwan ki bar snong ban bu kali ban kapun kita apa di kiwe maki pat kile ban be ki kam ki jam ya halo kini kanong rema ye ke start jongki do bas nong marjan ye ke badi banyaro ngi ha banyaro be ngi ha pensyai ngi ha pensyai ngai scam po ba pensyai ban haru hani por na kentu lembar yang media bagi high up jong ke police department bikin subha ban take up immediately kini ka serious issue without further delay ban juga por na kaliang i engineer piru di run be subha ban somoni ni ki contractor bari ki bamla ban train mai nomla ban return dai ka kam ban slem alai krem i bang anak penpau lembar ni ke media in court immediately yaki bagi bamla ban tari subhaban ban replace no lagi ni ki group ki bladep nak ni ka jaka kenamba kani ka snong ka thau kan nong ba songsuk songsain barang juga por kani ka jing khamnga kan la ban weng no nabang ngit scam suggestion chon penkut ka root cause ni congestion kam dei na kam ta kini ki bos na surok dei ka bladon lupan lu swaman naduk mencua kam slem bat kham tam ru ka root cause ka banglawan mantan ko mod prat atrai pai ba saki markas ni kejingle saila ba kejingle undisciplined indisciplined joki driver taksi lagi di private nanti ki local taksi khatam ke local taksi kelak tak pelan ba ki perkhat tang di sibat ki perkhat ikiwe yang ngit scam ni ki start jong police department bahkan ken mau ba ngalawan hakni ka jaka po bot fran po mofar na ka por bar ka basa nga mata kalong balada ka walkout kani ka plan ken shoe plan without action kam dan jumut ka plan ba ka action ke di banyak dikat wanam ong dan manpower kani ka unemployment crisis kini ki kabangi kolek ya kini kita nakaliang jo kini ki ba lebi an ki banyak be an ki peniang be an ki di ban fine karkom galenti ki di ban somon ki kena begini sutu habai ka punishment ki bar ngasngo moong epi ba ka plan bar ka action ki di ban ya dekat ba kini ngapa ka message ka hayop ki police department bar aswa ba next step nganum la ban shu pluk ka por sansem kala kut ingi kum kino amalie apo surok hagi gue pat issue ringi ka kamram bagi legislate law legislate ban thawan po yeng darbar thawan di ban ngasngo ba ngambar sepal ada kapan boringan habar khot privilege committee bagan aban ai ke jubab ke root cause but menubri ban sim yang responsible but yanu di ban fix responsible ini kentina ko aban ai kublai angis kam pai ba un sultu namar ngam ju le politics ngam ju shai lam bakla bat ngam ju ko penyalam bakla yenu ino